Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini ke nami marang idikepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang madeng ku pesakat kami suku ten keluahanen, mersodip mo kita asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku ten enda. Amin. Renungan ta si Darien, ibu ku renungan wasiat nai si merjudul, pengajaran deket codin mi kepercayaan. Si bagian ido kelapihan simbadia, imosi tersurat isada Samuel bin Dutelu, ayat sada soh ayat sibah. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pesibahkan si mendok. Kumernai idokkan si Eliamo taba si Samuel. Oli himo medem, janah mula idi lono lako dokkan mo. Mengerana mo ko ali Jehoba, mendengko ken ngo naposomen. Nai laus no lamo si Samuel mi pedemena. Bapak Inang lot sadakalak peneliti gerarna Wycliffe Roof. Ibas penelitian na, pejumpa misi masa tersenget kenggeluhan agama, mendahi keluarga-keluarga di Amerika. Idimo boingo keluarga memereken kepercayaan, deket kesentengan na mendahi generasi, barang pe keturunan di tengah pengajaran, deket pemikiran barang ideologi, tersenget bermacam bagi. Imo keluarga si mengulahkan pengajaran, deket codin tersenget kepercayaan si merandal, mendahi duka-dukana, tikan anak-anak deng iya. Tikan anak-anak deng si Samuel, enggo mo ibrekan pertuana ia mendahi Imam Eli, asa ia jari ibagasan geluh kepercayaanna, mendahi debata. Tikan ia rahkan deket ia jari Imam Eli ia. Gak bisa darmo si Samuel. Deket itandai ngo soran i debata. Si mendok kade sini perbegahna. Deket lako ulah kena. Menindangkan kepercayaan tersenget pendilon si Samuel enda. Mengajarkan mendahi kita. Imo mulatikan anak-anak deng. Enggongo ia rahkan. Asang geluh ibagasan Tuhan. Ia ngo si dasa cihir mendengkohkan sora, deket kade sini kelemoken ateni Tuhan. Duka barang pekempun ta, geluh ibagasan era digital. Memain kalai metoh kade pesi masa. Tapi isa datiki, duka deket kempun taidi, rebak deket mermacam bagi ajaran, deket pengantusin si meralo bagai sini kelemoken ateni Tuhan. Kenah ngo kita pertuana, memereken deket pesengetkan kala idi, tersengat kepercayaan asa tok mi Tuhan, asa gabe generasi si mengkekelengi, deket setia mendahi Tuhan. Keleng deket setia mendahi Tuhan, idimo percilendungan, deket percirenggungan si memereken gegoh, mendahi duka deket kempunta. Mersodip mo kita. Ale bapa nami, beli mo mendebasami memereken kegegohan taba kami, asa gabe sadakala codin kami bagi kono, lako memereken kade si merandal mendahi kami, asa boy kami geluh setia mendahi kono. Amin. Bagi mo renungan tasi Darian, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan ke aka dengan tasi deban kena. Merkiteken i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil rebak YKB. Tuhan Yesus si permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juah-juah mo banta, shalom.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.